ya kwamba wakati muziki iko pale, walete maaskari wakae kando. Ni maajabu sana kuona kijana ameuawa. Na nikiangalia kabisa, nikiona vizuri, hiyo baya resort, watu wawili wameuawa kutoka pale. Wakati wanatangaza muziki pale, kesho yake mtu amekufa. Juzi mtu akatisha pale, tena sasa hivi muziki ilikuwa pale, kufa hapa. Sasa paka lazima wafuatilie maneno ya resort hapo. Kama kuna watu walifanya, wale watu walikaa na hao ndio kuja patikana amekufa, tunahitaji serikali mtusaidie tujue haraka sana kifo cha Kipchori kimekuja kwa njia gani. Kwa sababu serikali ikiwacha watu wengine wataendelea kukufa, na DCI muhakikishe ya kwamba hao watu wenye wamefanya hii unyama pia wamekamatwa, ili familia ya kina Kipchori ipate haki. Kipchori vile mimi tuliandikwa na yeye na muelewa, si mtu wa kukombana ama wa kutafuta makosa kwa watu wengine. Kipchori alikuwa anakaa tu maisha yake kama watu wengine, hakuwa mchokozi. Kipchori anakimbia. Haya, haro tukimaliza 14 yote dina